Beni cyangwa se Hiyami. Iyi ni seri iri kubica bigacika kandi seri ikunzwe na benshi ku isi muri rusange. Seri igaragaramo urukundo, urugomo, kunyuzurwa kw'abanyeshuri ndetse n'utundi dukoryo twinshi dutandukanye ari natwo twatumye seri baguma kuyikunda. Seri yakorewe mu gihugu cya Turukiya igakinwa n'ibyamamare bitandukanye byo muri iki gihugu. Ngaho munyemerere mbambutse amazi magari mbajyane mu gihugu cya Turukiya Istanbul aho byose byatangiriye. Seri yitwa Beni cyangwa se Hiyami mu Kinyarwanda bivuze nyumva. Yajyanze ubwo ari tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi mu 2022. Ikorwa n'abitwa Sureki filimi. Iyi ni televiziyo mu gihugu cya Turukiya. Yandikwa n'uwitwa Makiburu ndetse iyoborwa n'uwitwa Ari. Iyi ni seri igaragaramo udukoryo dutandukanye, harimo kunyuzurwa kw'abanyeshuri, urugomo rutandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira bamwe mu bakinnyi bayikinye, amazina yabo, aho bavukira ndetse n'ibibaranga byose muri rusange. Ahangaha reka duhere nko ku witwa Ekimi, umukobwa muto ukina muri iyi filimi ya Beni. Ekimi ugaragara muri Beni, amazina yewe nyakuri bamwita Rabia. Avuka ubwo ari tariki 26 mu kwezi kwa mbere 1999. Kugeza kuri ubu afite imyaka 24. Yavukiye muri Turukiya mu mujyi witwa Istanbul. Yasoje mu byitwa Nursing Department ahandi mu ishami ry'ubuganga muri University ya Istanbul. Ahangaha Ekimi muri iyi filimi abakina nk'umwana avuye muri middle school akinjira mu kigo cy'abakire kuri scholarship cyangwa se ku nguzanyo, aho yigira ubuntu muri icyo kigo. Akaza kwisanga mu rukundo n'uwitwa Kanate, bakabica bigacika nubwo yamanje kugorana kugira ngo yemerere Kanate yuko bakundana. Ekimi yinjiye muri iki kigo bitewe n'uko bari baragonze inshuti ye Rayira, bikaba ngombwa yuko yinjira muri iki kigo mu buryo bwo kugira ngo aperereze amenye abamugonze. Ekimi umukobwa akunda kwihagararaho, umukobwa utaremeraga gusuzugurwa kandi umukobwa yagenderaga ku mahame ye. Ahangaha reka nkujyane ku witwa Kanate. Kanate ni umusore ugaragara muri iyi filimi, amazina ye nyakuri bamwita Ken. Afite imyaka 26, akaba yaravutse ubwo ari tariki 25 mu kwezi kwa gatandatu mu 1997. Kanate muri iyi filimi ni umusore ukundwa n'abakobwa benshi batandukanye, bamwiyumvamo bamwimariramo, kandi akaba ari umusore ufatwa nk'umunyarugomo mu kigo babigamo cy'abakire. Gusa Kanate kuri we, ukurikije uburyo abana na famiye yiwe, muri famiye yiwe habahoramo intonganya, gukubitwa kwa murumuna we ari nabyo ahanini bimuteza ibibazo bitandukanye byo kuba yakwisanga akundwa n'abakobwa benshi batandukanye, harimo nk'uwitwa Queen of the School, umwamikazi w'ikigo Melissa, Rayira ndetse na Ekimi muri rusange. Reka twikomereze kuwitwa Melissa. Melissa avuka ubwo ari tariki 2 mu kwezi kwa 4 1999. Kugeza kuri afite imyaka 24, akaba yarize muri Istanbul Bridge University. Yinjiye mu bya filimi mu mwaka wa 2020. Ahangaha nibwo yatangiye gukina filimi. Kugeza kuri ubu ngubu ahembwa miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni miliyoni y'idolari. Uyu mukobwa Melissa amazina ye nyakuri bamwita Sami. Ni umukobwa uvukira muri Turukiya, Istanbul mu murwa mukuru wa Turukiya. Akaba yarabaye icyamamare binyuze mu gukina filimi zitandukanye. Gusa akaza kumenyekana ubwo yinjiye muri iyi filimi ya Beni mu mwaka wa 2022. Ahangaha muri iyi filimi abagaragaramo nk'umwamikazi w'ikigo cy'abakire babigamo, cyane yuko papa wiwe aba ari we nyiri ikigo. Abanyuzura abandi banyeshuri ndetse akoresha urugomo rutandukanye muri iki kigo. Reka nkwijyanira kubitwa Bekiri. Bekiri yitwa Tahabora, amazina yewe nyakuri akaba afite imyaka 24, akaba yaravutse mu mwaka wa 1999. Yize muri University ya Mirasina University, akaba ariho yaje gusoreza amashuri yiwe. Bekiri agaragara muri iyi filimi nk'umwana ukunda kwisekera, nk'umwana utita ku bibazo byinshi bya bagenzi biwe,
nk'umwana utita ku bamunyuzura, kabone n'ubwo bamunyuzura gute we aba yumva nta kibazo kuri we. Ibi ngibi bigatuma abanyeshuri bamwiyumvamo ndetse kandi n'akaze n'ibintu muri rusange. Reka mujyane ku witwa Hazari. Uyu nguyu Hazari ni umukobwa ukina muri iyi filimi, ariko akaba atagira inshuti nyinshi, ahubwo wiwe akaba akunda kwigira hanze kwishakira akazi, aho aba akora ubuseriveri muri resitora kandi yivangiye mu bibazo by'abanyeshuri biga mu kigo cy'abakire. Reka nsoreze ku witwa Azizi. Uyu nguyu akina ari petit frere w'uwitwa Kanati muri iyi filime ya Duyi Beni. Akaba ari umwana uba ukunze guceceka bitewe n'uko famiye imufata nabi, by'umwihariko papa ukunda kumukubita. Yavutse mu mwaka w'1996, akaba afite imyaka 26 y'amavuko. Yagaragaye muri filime yitwa North Star, gusa aza kuba icyamamare nawe ubwo iyi filime yajyaga hanze mu mwaka w'2022. Amazina ye nyakuri bamwita Baraka. Akaba ari ukina yitwa Azizi, ukunda kwiyambarira amarinete, umwana uba ucishije make mu ishuri ariko akurikirana ibintu byose ku murongo muri rusange. Ngaho munyemerere minira ahangaha, tuzagaruka ku gice cya kabiri nkubwira byinshi byaranze iyi filimi, amafaranga yigiyemo, amafaranga yinjije, abayirebye uko bangana. Ibyo byose nzabikubwira mu kindi gice. Kanda subscribe tuye tubana kuri Rozo TV umunsi ku wundi. I love you so much. Ciao ciao.